Anyang laki din! Oy, Bernardo, nagapam. Napangkuin la ko dagiti ginatang ko abuti ken landok. Anya ngay day taimot mo. Pangaldawan may kadagiti agiinak manang. Bagas amay sa kilaw ken may sa apiraso abangos. Umanay day ta, akanan niyo. Umanay manang. Agtrabaho ak matintong bigat. Gumatangak tumanan ah. Una yan apa nagbiag day ta. Sangkasapul, sangkasangyo pa yan. Anyamat na ito ginatang mo. May sa kilo na ang abagas. Agananos ka di bakit? Umanay nga ro da ito ginatang mo asidaan kat lima dagiti anak mo. Uray da kay lati agsida ah. Di ko lati sida kon. Iso akaduam ti digo ken natang. Ay no, Bernardo. May maum-uma akon iti kastoy ang panagbiag. Ay na, adan to lata swerte adumteng. Tapnaan mo, uyawan dagiti kaaruba ti panagbiag tayo. Bimak ng daaminan. Da tayo langan ti agrigrigat. Uwan nga rod, di manang kula sa dinasabat ko. Katawa anak. Apay nakakatawa ka diti lang kaya, bakit? Ay, gapo siguro ay iti kinangisit mo. Sapay kulot day tabuok mo. Kaskala negro. Nagsakit mo ti bagbaga mo. Napudawak mo't idibaruak ah. Ah? Ni misitak ata kanayo nakarumrumwar ng agbisbisiklita ng aggatgatang iti bote. Landok, lata, kanoan niya pa dita. Di ka katagyaman, ang nagagatak ng asawam. Marsha, nasabat ko din na minsan nga aldaw nila kay mo. Nagaanos man nga agatang iti bote kan landok. Wan manang, iso lang amin ti kabailan na atrabahon. Sa bagay, no saan ang nakalpas iti panagadal, narigat at talaga ang makastrak iti trabaho. Imbag si ka manang, tamang opisina nila kayo mo. Ay na, nabayagan na regular iti kapitolyo. Ay, imbag manang. Iso ang nakagatang kami iti lugan mi. Kan, naipatarimaan mi pa yan ti balay mi. Daytoy labalay min, ti kabasitan dito lugar tayo. Kat, kasanungay ang mapadakkalyo, no agat-gatang laang mat iti bote kan landok nila kay mo. Manulaang mat nga iti sapul na iti kasta at trabaho na. Ay sus, manang, ninsamot lakay mo dahi tagdadrive iti lugar nyo. Ay, yung parang datan samot tayo. Naglokon? Dandanin natan madungpar. Ay, pasensya kan ha. Nagkasaritak man nila kay ko. Unta! Apay, agan ano ka? Dandanin ha kami nadalisan. Dakain mo ang around. Nabartak ka manan. Kanayon kamutlatan nga agawid ang nabartak. Kanayon aya. Ay maturo ka. Ay, kasano ka nagtrabaho akasta ka? Ay na, unay kat anirbyos ko na yan. Apay apang pampagam na itabarukong mo. Kasanong dandani na kami nadungpar ni Manong Dulpo. Apay ngay? Ay, Jack man mo. Dire-diretso matlatan jay lugan na iti pag-istoryaan mi kanimanang kula sa akaslaawan preno jay lugan. Amang ano na Bartak? Siguro Kanayon mo tama Bartak. Malabsak ang makininom iti waiting shed no kasta mo malang. Awisin nakpay ang mga puta responsable ang asawa. Jack kayat. Ay, nasayaat mo't ano kasta lakay. Uray uyawendak dagiti ka aruba nga gat-gata nga alang iti buti kan landok. Nangisit kan kulot ti buok na. Awan mo't bisyo pa kahit. Ay, uwan nga rod lakay. Uray awagan da kon iti negro. Tanaano sa kan responsable apadre di pamilya. At iti balon mo, Dolpo. Igarga mo na di tabag ko. Masapa ka nga agawid into no malam Gitno, overtime kami ngay. Overtime? Adula amin nga overtime nga ibagbagang. Ne, anya na di nakakarga iti bag mo. Danom. Anya danom? Katno inangot ko agat arak mat. Danom day ta. Agin inom ka iti opisina yo? Ay,
Ikatan na kantibos mo no kasta kalaang dulpo. April? Manang Marcia. Apa yan? Naan-ano day tarupam? Kan dagdagi tamatam. Makakita ka pa ay? Matay ako. Sige. Umunag ka. Saan ang mabalin ang matay ka dito, Ruar? Ay, agtugaw ka. Tagasak day tablak ay kun bukol di tarupam. Manang ko. Sige. Agtugaw ka. Ay, ibagam, naanya tinapasama ka. Nilakay ko. Anya? Nilakay mo ang nakagwap-gwapo. Nagtayag akas la artista. Dinanog na ka? Kasta ka di? Nagsinungbat kami ngamin. Tanya? At da babae naman ang. Saan lamay may sa ti babae na. Mano ti babae na? Ado, limansa. Naganon? Day takot ngamin, nakiasawa ka itinagwapo. Ay, sakit mat gayam iti ulo. Manang. Hey! Nakaduak ita. Ay, ne. April, si ka dita? Awan, Manong. Apay na ano ka? Sino ti awan konsensya na anang danog-danog itirupan? Ay, nilakay na. Ala, ingka agluton. Taagasak na iti sugat itirupan ni April. Ay, buwan bakit? Ay, mas matkit diti si Dain tayo ita. Taano tinaglakwak iti butikan lang daw. Sige. Imbag ka pa'y Manang. Tamay baon mo agluto nila kayo mo. Aglabapay Aglinis dito balay. Ay na, nakaan-anos ni Manong mo. Nilakay ko. Awan lang aro din trabaho na. Sadot pa'y, agbabae pa'y. Nagmalas kan anak ki asawa. Ading ko. Apay manaw? Tumagas na pwede ito, itagsyat tayo. Mapanak pa agila ko iti butbutay. Umay kang hindi. Pati no nagagat kalaw na eh. Inton maminsan to manaw. O sige, mapanak ko. Bakit? Agreklamo ka pa'y kaday? Naimas to inyawid ko si Dain. Apay ko mga agreklamo aknay. Sus! Ano daw dyan? Kaslada na idong. Sus. Bakit? Naidong parsamo idilugan ni Manong Dolpo iti dakala kayo. Ay sus! Nakaw. Nabartag sa manin anag maniyo. Indak man kitain. Mangan tayo pa Bayam tamangan. Indak kitain ni Manong Dolpo. Kita ang kinapasamak dulpo? Nakita ka man na itong para dialogan dito kayo. Di nakpabasulan. Apay kumaasaan? Kat nabartag ka nag-drive. Basol dito kayo. Apaya sana naglisi. Ay na, kasano ngayon? Marakrak-rak mo tantoy bisikleta nga da sidecar na. Un nga ron. Kasanon nga no karga ang itinagado abote kan landok. Ang mga numabati ti sidecar na. Ada plano kahit. Anya ti plano? Mga lata iti tricycle. Tapno sa anak amat ang mabanog ng pinpidal. Ay wen may mayat manenday taan na panunot mo. Uray hulugan. Tano sa anak nga agatang iti buti landok. Agpasada. Di adamanin mainayon na kwarta tayaw. Ay, wan lakay. Ay mayat day taan na panunot mo. Dagdag kita, ako nada. Sa dinuti pa na, manong pul daw. Sige kayang naka-tricycle. Agawin na ka. Ni, nabartag ka manin. Umay kang tay tulod kay Jibalayaw. Baro ti tricycle mo. Hulugan lang manong. Agprog-progresyon, tripyag mo Saan mo't manong? Umay kang kitin. Aglugan ka. Nakitakmat nga intulod mo ni Manong Dolpo di tabalay da. Agirig-irig mo ngamin ang magmag na iti kalsada. Nabartak manan Ay,
Kasano ngayon no mapanagtrabaho? Kanayon mat anabarta. Problema nga ron ni Manang Kulasa. Sapay regularan ijay kapitulyo. Sayang mat jay trabaho na. Agtrabaho pa nga ni Manong Dulpaw. Day kalatan agin inom tiar aramidam si kaalaklakayan. Ah, Sinayang mo dagiti gundaway adimteng iti biyag mo. di kawan sumanaw. Kasano nga itan? Kat inikat na kamutan iti trabaho gapu iti kinaartek mo. Naawanan da, itinanos nga empleyado. Ay, intong par mo pa jay lugan. Maturo ka na. Sayang, Dolpo. Ado ti sinayang mo. Ita, kaasin ti panagbiag mo. Kayon samot di akin kukwa iti kabarbaro a junk shop dita junction. Ay, wen manang. Kasano? Maduti suki nila kay ko. So, ana panunot minti mangipatakder iti bukod mi a junk shop. Ay, nagbiitan a nagprogreso ti biyag mo, Marsha. Agbis-bisikleta lang nilakay mo. Kan agat-gatang lang iti bote kan lando. Ngam ita, adan bukod yu a junk shop. Nagagat ngamin nila kay ko, manang. Kat dayta mat ti pagbilibakkan kwa na. Naimbag ka pa'y, Marsha. Nagswerte ka iti asawam. Ay na, no tinaasawam kat nagagat, asaan amang Marta, kan saan ngagsugal, kaskalan na nga bak, iti loto. Ay, pudno launay dayta. Anya lakit din amalas kun tamamartak tinaasawa. Swerte ko man, tada trabaho na. Ang gapo iti besyo na, kaasi itan ti biyag mi. April! Naan ano manan day tarupam? Pinagbalinak manan na pansingbag nila kay ko. Anya? Unay matanda dyan nga asawang? Manang, asino nga'y takin ko kwa dita nagpintas alugan ang nakaparada dita sangwanan ti balayo. Lugan mi ginatang ni manong mo. Adan lugan nyo? Wan, naanos ngamin ni manong mo. Nagmayatan ti biyag mo, manang. Sika, aging gaita, ipalpalubos mulat ta adangdangran na ka ti asawang? Di ka lamaasyan, di tabagin. Nabiit mo ti pa nagprogreso ti biyag na Bernardo kan Marcia. Katsika, anya ka ita. Awanan trabaho, kan awanan kwarta. Ay, awan pa igatag iti arak. Ay, nasayaan mat, no kasta. Nagrigat ang tikas to biyag. Talaga narigat. No inanadam ko majay trabaho. No inanadam ko majay trabaho, idi. Yada ko mapailang aging gaita. Nalpasan, awan nga ron trabaho kon. Agistambay kalatan nga agnanayon. Agretiro kanto nga istambay. Ay, agore ka man. Ninsama Bernardo Jerome Reji Balayda. Wan, iso. Ay, inak man ka sarita. Bernardo, Ni, apay manaw? kasarita ka kuma. Apay aya? Amo mata na nabayag nga wan trabaho. Wen nga ron. Nabayagan nga wan trabaho manaw. Kasano ngayon ti pamilya? Ay, ala, inak man nga trabaho iti junk shop mo. Anya? Kayat mo? Una, sana nga pilpili iti trabaho ading ka. Sa bagay, agbirbiro ka kitag trabaho iti junk shop. Ay, ala, nakon. Ikarek, sana kung agpartagpay. Sige, nasayat no kasta. Ala, mabalin nyo timang rugi inton bigat, manaw. April, nagadumatan a karton dagitawid mo? Pinanawan min di asawak, manang. Ay, nasaya at matno kasta. Agasam, tadanugan na kalangarudan. Agbabae pa'y. Wan nga rod, iso ang makipagnaod kami pa'y lang kadagiti anak ko dito'y balayo, manang. Sana bale, tadakkel matan to'y balayo. Adun ti silad na. Ay katwan Wan gaya, manang, matulungan nakngata ni Manong Bernardo ang makabirok iti trabaho. ay kat sikan ti pagbalinan mi a sekretary na ije junk shop. Mabalin, manang. Wan, ay, mayat gayam tikas dyan negosyo.
Saan kan nga umadayo pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Ay! Mangmangan ka manan, Joel? Di ka di mababsaw? Isulat ararami naman. Mabisihin na nga di mga anak tatang. Ay sinalbag ka. Nagdadakkilan tilingit mo amang mangan. Nagasang kami ti silay. Sumagkaling at anak. Nagimas tibakan ng kunano at silay. Dayta ati manugang sa lagling et numangan. Anyalaga ni tatang. Mangang kayo mo't ano kaya yo. Nagpada tayo ngagling ay. Si kalaing timangan. Saan nag-akaskin ka asarabusam? Anya. Talaga saan kayo nga kinaawatan kinikatuga nga pari Joel? Uwin pare pito. Saklantan ti makikita na. Sipsiputan namin nagaraw ko. Anya? Imbaga na pa sa laglingat ng mga anak. Dahil tati manugang. Sa laglingat ng mga kung kuna nakiding. Imbaga na pa iti kasta pari Joel? Uy, ay nagalas adagay. Makapasakit iti lapayag. Balsamot ni katuga nga pari Joel. Isublimot lakin kuana no anya timbaga na. Anya? Kasanungay dahil paray. Kastoy matibagam ken kuana. Dayta katugangan sala bumangon numangan. Kunan mo ta? Tapno makabalis ka? Ungang paiso niya. Mayat dayta na panuno mo, pare pitaw. Dayta matibagam ken kuana tapno patas kayo pari Joel. Ay, kwa, kasano numakapungtot ke danugan na ngay. Yan ang problema pari Joel. Amangan maglaban kayo lang. Sa dinaw tayang ti asawa Marisa. Awan dito'y balay, tatang. Apay aya. Ibaon ko kumamapan gumatang iti chinilas ka. Anya? Ibagam tuman ken kuana daytano sumagbay. Ay masadutak nga may niya agudong ita. Tatang, ibagak to. Ibagam nga ibagakan kuana dayta Risa. Nginat-ngat nga minti aso niya chinilas ka. Inaramid na mata na pulutan. Anya lagit din ni tatang. Mapulutan ayamo ti chinelas. Pinulutan nga ron ti aso. Isuan na dadalan niya chinilas ka. Nabartag ka mat anagawid. Sapay sapsapulan na ka ni tatang. Anya tibaga na ya. Apa sapsapulan na. Ibaon na kaamapan ija ili. Kat igatangam iti chinilas na. Tokak! Anya tukak? Jakto pa'y makagatang iti chinilas ko. Isuki din ti mapang ko'y gatangan. Ramasakan amag na. Ay, tanangam ti agsasao. Ang mga numangag na ka ni tatang. Kabusor na kanto manan. Naglay nga gibaon. Abay, di nakabayaran timag na mapang gumatang. Hindi mo pigsahan ti agsao. Mapankalatan tapno awan riri, Joel. Pwede bagatang mo chinilas mo tatang. Mudtoy. Gibayad na nga eh. Anya bayad na sa asawam Joel. Kwartak tinggatang ko'y tinita chinilas. Ilistampay lang. Anya tilistak. Ilistampay lang nga utang ka. Anya. Apay, tersina anas kan nga ilistak. Bayadan nyo kayo din taniawang kwartak. Awan pa'y kwarta kapag bayad ka. Iso nga utang agpailaang. Naspak. Naglay nga, dilaw ti amam no mga anak. Kita man ti aramid na. Kariring na pailang ka aldaway. Di mo latan ikaskaso ni tatang. Ay, man eh. Nakatugaw iti lamisahan. Sigurado amang anay. Nagrawo mo nga raw. Day tangiwat mo, Joel. Ang mga numanggag na ka. Makapasahar mo dagiti ibagbaga na kanya. Ngam iso mo nga raw ti adama di nga ugali na. Joel. Nulabsan ti agsaw. Iso ti sadot. Saan kita siya? Tapno adamat sir-sirbi manay kamkamang. Ilutan tinasakit asaka. Anya? Ay, hindi kag reklamaw. Basit lang dayta pangibabaw na kin ka. Saan anadagsen na trabaho? Wala nga siya mo ti aghilot tatang. Amom, naglaka. Adto yan, tisakak anasakit.
Na, saka ka di dayta, tatang. Wen, sakak dayta. Apay aya. Ay, kunak no napuuran abagasti ka mo, tay. Nagnisit kan kaururat. Ay. Uy, awam ka diti sakak, Joel. Ay, saan? Nakyo, ti saka yaw, tatang. Ay naaw-awatom laktan ni Tatang Joel. Di mo tutupan talakayon. Jakla katugangan, dinisnog kaon. Anya, Di bagbaga na ka ngawan, sir-serbi ka na kamkamang. agpada kayon iti ugali ka ni Tatang no tutupam. Iso abaybay amon. Ang mga no agkabaw pa yan. Ay, diya kung makaano, sir, isa. Pasitlangan, ay pandisnog kung tila kay anak, bangsit isa ka na. Anya, Makasinsidaag iti ikan. Ikatangan nakman kidi ijay ilay. Sikan ti mapantatang. Sikan. Sikan ko nakmay. Ibaon na kidi na katugangam. Nangalaam tilaing mau, salbag ka. Di kay nga rod agunget katugangan. Naa, katugangan kun ko ng matlatan kanyak. Tatang ko ng mata. Wanayin katogs. Anya agkatog sa sasawam. Bagtit ka. Ang bagel ka. Agkakanad na kiti bagbagam. Sa anak bagtit tatang. Sikat ibagtit. Ay, sorry. Ay na, nailawan ko mo ito ngayon baga. Sinalbag ka. Bagtit ko ng kanyak, Joel. Nagsuri ak butin. Nailawan ko la na ibalikas ti bagtit, tatang. Na, Baka wanendak ka din. Diya may gagara ngayong baga na dyan. Saan kayo bagtit? Nakamisuot ka man nga umay gumatang iti ikan, Joel. Kasano? Naglaing nga gibaw ni katugangan. Kabailan naman ti agudong. Maawatam latan, talakayan ni katugangam, Joel. Diyak la makawawat, Lili. Imbag ano, sukatan na ko ba mo ti kwarta paggatang ko iti ikan. Saan mo it? Anya, Siyak magawal ti paborito na nga ibabaw. Salbag ka na dyan, laklakayanan. di mo sawanti kastay ti katugangam, Joel. Respetum lata. Katugangan is katugangan. Kunada nga road. Sakit ti ulok na dyan, lakay. Ay kat ano sama? Tana ikamkamang kakit nga road, Joel. Ala, itad mong ti ikan agat-gatang, tagawid ako ni Lili. Mabait lang nga road. Tamang ikilo ak iti ikan akayat mo. Tuwin ti pagatang yung ikan, tatang. Nasaya at launay, baraw. Anyang arti aramidak iti ikan, tatang. Ay ket, inka ituno Kartagam, tanay, mabisina kaon. Anyang laki din ni tatang. Siyak pa ti pagtunuan na. Huwen, tapno damat sir-sirbi man ay kamkamang. Anya, ibagayo manan kanyak, day ta. Anya nga ron ti kayat mo nga ibagak. Day tamot la brief mouting kamkamang mo kada kami a pamilya. Anya. May kamot dito'y balay, Joel, anak ka. Apay aya. Umayak ag-relax na nang. Kayat ko dito'y balayo ta na ulimat. Saan adito iti pagrelaksam? Ijay kampusan to ti papanam, tanaul ulibal. Anya, papanandak iti kampusan tao? Una, tapris ko ti angin ijay. Makarelax ka na imbag akaduam dagiti natay. May saka mo na. Imbis amalag anang ti barukong ko. Anyat pagparpari ko tamaya anak ka. Ti awanan bayin akatugangak. Sakit din ti paglutuan na iti kanan na. Ningay ko marisa nga anak na ti paglutun na. Kumana nang. No kabusbusor na kanay kamkamang. Aha, kabusbusor kumot anakay kamanga ka. Anya? Kita ti katugangak paray. Nagalas ti itsura na anakaturog iti indayon. Nakanganga matamat maturog. Anya nga tanok, isukak iti aluti tingiwat na anak nga. Anya, matayin ano aramidem dayta, maltutan. Ay, agbalin asairo ti panunot kaw na makikitak ni katugangak paray. Agtubo ti sarak. Baybayam lata, pare Joel. May mayat no nakaturog ni katugangam. Tapno di nariribukan ti biyag mo. Sa bagay may tama ka, pare Pitong. Sidak day tatang. Nagkuna, sidak dayta. Kukwak day ta. Saan mo kukwa? Disnugan kan tupay. Kukwak dayta kimaul tinitib amanaw. Kukwak atas siya tinagpartay. Si kagagpaisaw tinagpartay. Ngam, siyak may ti akin kukway ti manaw. Anya? Dayta karay kay ti manaw ti kukwam. Ay manjak. Dayto langin lupo ti kukwak. Kukwak pa dayta lupo ti manaw. Dayto langin payak ti kukwak. Kukwak pa dayta. Dayto'y barukong ti kukwak. Kukwak pa dayta barukong ti manaw.
Dahito yung nga ro din duri ti manok ti kukwak. Kukwak pa day ta duri ti manaw. Anya, kukwa yung mga lamin ng tatang. Anya nga ti kukwak. Day ta sipit ti manok ti kukwam. Anya? Ay, biyagayay. Nagatidugan day ta sinaay mo, Joel? Nagriga ti makisama ka ni tatang mo, Risa. Ano samlatan ni tatang, Joel? Lakayan, di mo tutupan ko nakmanan. Kasano ajak tutupan kat naglaing ama ki apa. Ay, ate mo pa hindi aso kan pusang agapa. Di mo latan ikaskaso dagiti ibagbagana, lakay. No saan la basol ti dumisnog iti katugangan, dinisnog kon. Saan man aday ta ti ibagbagam, Joel? Taltalo tayo lang arudan dito balay. Naglablabusin ni tatang mo. Ala, palabsam latan dagiti ibagbagana kan ka. Grabe di ka pala maturog, Joel. Ay, adda kumamot maihandak no kasangay ko, bakit? Ha? Talo lang aldawon ti palabsay, birthday kon. Awang pa'y kwarta mo tapaggatang ko iti handa. Ay kat, saan kan nga agsagana Uri basit la kumasagana. Pansit no iso. Nairanamot nga ron nga awan kwartata. Uwan nga ron bakit? Kanayon analiday ti kasangay ko tawan pa'y maihanda. Nagkana sa tibig yan. Aksyon ko naman. Apay ngayon ni Deputy TV tatang, nagmayak ti bubuyak. Sapay madama ti bakbakan. Adaya pagbayad mo iti kuryente. Day talag buy-buy at aramidam, laglag. Anya, inawagan dak iti laglag. Wait, apay, at reklamam, ha? Ay, natatang. Ang mga numadisnog kan iti day tangan aramidam. Kagurgura kan alakay. Di kan kasarsarita. O di salang. Di uray di ka makikita. Tumok no sa dilangit ti gurakan ka. Risa, bakit? Nagadumot asagana ti adda iti lamisaan. Wan lakay, kasangay mo itang aldaw, saan ka day? Wan, Risa, kasangay ko ngagpaisaw. Nangalamay iti inhandam. Ni tatang, iso tinaghanda para kan ka. Anya, ni tatang ti naghanda para kanya, kunam. Wan lakay, naawatan ni tatang, jay pensyon na. Anya, ay. Iso nga agyaman ka ni tatang, ta iso amin tinaggastos ka dagito'y asagana. Nay, simangpad kamit gaya man. Joel, Barok. Uwan tatang. Ay, agyaman na ka. Nagsingpot ka gayam. I love you, mwah. Dinatagkan Jak lang amin yung pagarok mo isaganaan dak. Ay, agyaman na klaw na tatang. Ay na, pakawanan da, kung anyaman dagiti madingay nararamid ka. Ay, di mo panunutin na ita, Joel. Ningkakit din ayaban dagiti kakaaruba. Tapno, anda kadwa tayo amang ibaos kadagiti makmakan nga da iti labisaan. Uwan tatang, agyaman nakmanayin. Ay na, pat ganda mo gayam amanugang yaw. Nagkamaliak iti manang ipapan. Nakasingsingpot kay gayam. Hala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ngaintay pinauluan. Dagiti ang katugangan, dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insura ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo si Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Nagpintas ti asawa kanya nanang, kasla artista. Materiales puertes. Di mo una ipasikat ti kinapintas ti asawam dadaw. Ang mga nusabali ti pagawatan dagiti makangag akakaruba. Talaga mata napintas ti asawak nanang. Siya kung ti kagasatan alalaki dito'y barangay tayo. Mala, ingkakid din asikaswan dagiti sangaili. Adupay ti saan anangan iti panagkalaysayo kan ni Rose. Wenanang, kalpasan ama asikasok dagiti bisita, ni Matraus ti asikaswag. Nasgan na makaado kami. Anya? Ay na, naggana sanjaw. Dalpasan ti kalaysata, Rose, bakit? Aglabing-labing tan. Mabit lang, Dado. Apay, Rose? Ikatam, dagiti ladawan datatang kananang mo dito'y selekta. Ha? Apay ngay bakit? Ay, nagalas ti tsura da iti ladawan. Kas dalaalan niya. Anya? Ay,
Awan ti labing-labing, aging gaat di mo maikat dagiti aladawan, dado. Apay nga inluar mo dagiti aladawan ni kanitatangyaw, dadaw. Nanang, sana kayat ni Rose akitaan. Anya, taapi adi na kayat akitaan, dagiti aladawan, may. Kasla kayo kano alalya, nanang. Anya, ha? Ti awanan ba'y na babae? Imbaga na ti kasta? Awan nanang. Iso nga impaikat na dagiti ladawan yung kinitatang iti silid me. Man nakibiyang dayjay a babae ah. Ha, agyaman pa kit day. Tainted ni kada kayo tinalawa a silid me kanitatangyaw. Pangikabila kay kadagiti aladawan, nanang. Ipan mo iti silid ni kanitatangyaw, anak kaw. Ay, nagalasan ti ugali dayjay nga asawam. Mangantan, Rose, bakit? Nakadasaran dagiti taraon. Diyak kaya ti manganda to. Apay ngay, bakit? Nagngisi ti kaldero a naglutuan ni nanang mo iti bagas. Anya? Ijay nga min dalikan ti naglutuan ni nanang. Isuan na ugingan ti kaldero. Yada yung kanyak tinapoy. Ang mga nada bakterya na. Kasanukan? Anya nga rodan ti kanam? Igatangan nak iti ka na kay restaurant. Anya? Uno saan? Ag-order ka iti online. Ngam, addan na luto asidaan tayo. Saanan anaskan nga agorderak pa iti online? Saan ka mangmangan? No di nakiorderan iti ka na iti online, dado. Anya? Napintas nga agpaiso ti asawam, ngam nakarartimot, dadaw. Agasam, iorderan pa iti kanan na iti online, ha? Sa nabalin nanang, tinapatag, napintas ti asawa. Ay kat, makaamo ka ang mga sikaso kan ni Rose nga asawa manak kao. Yawat mo amin na kayat na. Makaamiris tao, nanang. Duapay lang alawas na dito'y balay. Agbaliw tumot lang ti ugali ni Rose. No makaamiris no ngay saan? O, di agparikot kan tao. Nakasarsarak kan iti bang tagabukan ka. Apa, yakit kita nak, Rose. Ada rugit iti ropa. Nagpangit ka, tatang. Anya, nagpangit ako nam. Wan, tatang. Nagpuskol ti bibig mo. Na, uyaw nak pa yan, nakatugangam, Rose. Oh, anya ngay day ta, tatang, day ta, oo. Dahito at dahiti lapayag ko ti ituto daw. Wan, tatang. Rating dahito uy. Lasaga nagtubo iti abay ti lapayag ko. Kas kalagro-pro pa akaldeng. Anya. Anya tot katawa, Marlon. Ay, nakasarak kayo ni timanugang anaw-yawang kal. Wan nga ron, Marlon. Imbaga nakidin nga grupo-grupo akaldeng. Hoy. Nakatumpong itinauyaw ang asawa ni kasinsinda daw. Ada ibagakan ka, Marlon. Yati bagamang kal. Ada amam amang gagamon. Apa iti manggagamawd ang kal? Ipagamot ta ni Rose. Anya? Pagkabibawon taman ti bibig na tapno pumangit. Ay. Madiday ta na panunot mo ang kal. Takas day ta. Sigurado napintas ken gwapon to dagiti agbalin nga anak ta bakay. Apay anay bagam day ta, dadong. Gaputa napintas ka, ken naggwapo akmat. Gwapo ka idi saan pa'y nga uso ti tao. Anya? Nailaw anak lang anak ki asawa ken ka. Anya? Agbababawi akon. Isublin akon ka ni tatang ko. Apay nga, Rose. Saan tapay anatawanan anagkalay sa? Ay, basta, isublin akon ka ni tatang ko. Diyak kayatan diti balayo. Anya't problema. Problema ti asawa tatang. Ba, siya tinang ibaga, nagpintas ti asawam, itag problema ka. Adan samot bagbag ti asawa. Anya? Agkakanat dagiti mapampanunot na. Isublik ka nun kinitatang na. Ay, isublim ada gusto na. Nagbayag ka namang isublay. Ha? Isupay apakpakan na ti asawam. Apay akastamot ti bagbagam kan kuha na tatang. Basta. No kaya't nanti agsublay di lugar yu akapalubo sa maun. Ibagam kan kuha na saan ang nagsubli dito balay. Imuna akpay anagsikog ngam iti sika, Pag Rose. Saan kayo kadipay anakabukal kini kasinsin adadaw? Diyak kaya tagsikog, Wendy. Anya? Apay nga ikat agasawa kayo matan kini kasinsin dadaw? No kaya't natimaadaan iti anak. Iso tagsikog. Saan ka ta siya? Anya? Ang mga nulumaadak akasken ka no agsikugak, Wendy. Kas kala imbal abaka iti day talangam. Nagnisit pa iti taltal mo.
Ay, si Kamot ti lumabas dito parangan, ipagraos. Di nakman kasarsarita bayaw Marlon? Napudot sa ti ulom, ibag. Diyak kaya ti makakita iti kaskan ka, bayaw Marlon. Anya, di nakayat makita kat nagtairak mo ipag. Haha, anya na taor ti sasawam dita, kas kala agro-pro pa aduggong. Anya? Ay, Winday, apay aditi likodan ti balay mi tinagnaam. Ay, yak kayat makita nak ni Rose ang manugang yung ante. Taapay, Ibaganan tumanan ang nagnisit ti tiltil ka. anya? Naguyaw day di anay kamkamang. Aday tan. Ison ti sumungad. Ay, sige antay. Lapsan ka pa'y. Inakon, ang mga nuuyawin nak tumanan day ta babae. Anya, matinday ta badom, nanang. Apay ti badok, Rose. Kas labado tinatay. Hey, nagalas. Violet ti kolor na. Anya, ingkag sukat nanang. Kas kalaglang lang anabalsa mo. Nagalasan day ta nga ibagbagam. Ba't namat? Nagpuskal pa ti pulbos iti rupayo. Ate yu pa dyan nalamaw nga ulo ti baboy. Anya? Di nakman isuro si kadado? Ano sam ti ugalik no kayat mo anasaya at ta? Uwan ang... Di ka nagsaupay. Ipangalngal ko day ta dila makitam. Anya lakit din ni Rose. Nakauy-uyong ka bakit? Kasano? Kat isuro nak na niya ti aramidak. Apay, jak amo aya ti aramidak? Ha? Kunamlan asino kang agsasao? Ay saus, nagadun ti imbagam. Inka man nagdigos? Apay ngagdigosak. Kat nabangluak pa'y mait. Anya ana bang lo asasawam dita? Ha? Nagalsampay dita kilikilim. Iyo! Ay. Saan mo't na maidrawing tilangam kasinsinda daw? Ay, kunak no siya kung ti kagasatan anang asawa dito'y lugar tayo. Ngamsaan mo't gayam, kasinsin Marlon. Apay kasinsain. Napintas ngagpaiso ni Rose. Ngam nagalas mo't ti rumrumwari tingiwat na. Sana bali atan napintas mo't ni Raos kasinsain. Day tamad ti kinong kunak ide kasinsin. Sana bali, tanapintas ni Rose kung kunak ngam di mat agbaliw. Mala, di kan aglitay kasinsinda daw. Adda ditan, di mon may babaway. Sayang tinagastos ko anang ikalay sa kenkwana kasinsin Marlon. Kayat ko nga ibabawi. Anya? No maisublik la ko mati panawain. Jak inararam ni Rose. Nagalasmat gayam ti ugali na. Makasugat itirik na. Apay adinak matan kasarsarita, dado? Awan? Anya nga awan? Kagurgura na kadi, ha? Saan? Anya saan? Kat madlaw iti langam nga ada sakit tinakam mo kanya? Awan ko naklangaruden. Adda. Awan. Adda ko nak, Anay ko? Apay ngagkatos ka nga, Rose. Hoy, di nakpakpakitaan iti saan anasayaat, Anya ka laki din na ya. Agkabil ka ba yan? Saan amabutengkan ka? Uray pa agtutuon kayo kadananang kantatang mo amakilaban kanya. Saan amabutang? Anya? Uray pa agkakadwa kayong agkakaruba. Saan naglata amabutang kada kayo? Naguyong kamatan, Rose. Iso at tanangam tigaraw mo, dado. Ay. Iman kamit anak kau. Dangran nakalang ni Rose nga asawam. Tatang? Dahita babae nga ipaspasikat mo napintas. Napintas nga agpaisaw. Hanggang maatew na pa yan, te agngar-ngar alyawn. Tatang? Aguyong dahi dyan nga asawam. Ay este na uyong kunak ko ba? Agbababawi ang anang asawa kan ko na, tatang. Awanan ti maaramidam, anak kau. Andaditan. Agasawa kayaw. Agtalawaksan. Anya? Siga pa yan ti agtalaw kat siga ti bumalay. Ni Rose ati pumanaw, tayo suti na ikamkamang. Di tayo kasapulan ti babae, akas kenkwana. Wala nga nga ulo ti bangus ti paperwork. Ay, mapisina kun kat. Ha? Sa! Ay, pumanaw ka dita apusa. Sa! Ti awanan ba in apusa? Tadi na kaya ti pumanaw? Bambantayan na ti lutluto ka bangus? Payman na barsaga iti aklo? Dahito iti aklo? Natamaak ti pusa. At nagtaray iti paglutlutwak. Ay, anay ko. Naipuyat iti rupak ti agburburok a mantika. Anay ko!
itaray na ko ni di hospital, Dado. Saan ako na makakita? Gaputan na iraman, ti bata ka na buyatan, iti agburbura ka mantiga. Ay, sos, limtagan ti rupam, Rose. Nagalaskan. Anya? Naluto ba't na rupam? Nagbalinan at chicharon day talapayag kinagong mo. Saan? Itaray na ko ni di hospital. Pangasim, Dado. Masyan ka kanya. Ay, itaray ka di ospital. Ikarim nga agbalbaliw kan. Wala kay. Ang balbaliw akon. Basta itaray na ko ni di hospital. Napgasan ti rupan. Ala, pabagayam, itan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag na intay pinaulwan. Nauyaw, ana ikamkama. Dito'y drama tayo, Anyalaki Day. Insurat ni Isaganing Bolyeser. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anang, sumurot ka ijay auditorium. Awan lat hilig kong agbuya iti beauty contest. Suportaran tayo mat-aji, kandidata tayo. Ay na, si Kalatan, maturugak laangan. Asino ay ati kadwam amapan agbuya? Da Joyce kan Maricel. Ay, kadwam gayam dagiti gagayam mo. Uy, addadansan gitarwan. Sige manang inakon, agbati ka nga rudan at ito'y balay. Wan, alwadam ang mga nuuyawan na kamananday jay a Joyce. Ay na, nagaduti tao. Napunon di auditorium. Awanan pagtugawan tayo. Kadmang kita tayo Miki, nag-make-up ka met kumaa. Nag-foundation ka. Taapay aya. Madlaw na kita nagdadakkel akamurom. Hey, sapay nagtubudansan dito'y tenged ko. Si Kamat, di mo mo't uyawan ani Miki. Ay saan? Ibagbagak lang tipod no Tauray nung nakakamkamuro ni Miki, napintas lata. Ay, napintas ka? Nagaduti ka murom? Awan san ti pagtubuan na di tarupa. Saanin ang nagtagtaga rin ni Miki? Nasaktan iti imbagam kan kuana. Ay, sorry Simurot ni Joyce kadagiti pada na abakla. Bayang, nagmaditi ugali na dayjay agayam ta. Hey, wan nga ron. Nagaduti nakangag ijay imbaga na kanyo. Kunamatla no asino akapintasan. Nakangis-ngisit matla nga rod abakla. Alam, dito'y talaangin igid nga tugaw. Saan tan mo umasidag kan kuana? Apay nga min asimurot dayjay abakla. Inayabap nga di. Iso, tinangawis kanya. Ay, nakauy-uyaw. Saan ana saya at agayam tikas kan kuana? Linibasan ni Joyce manang. Marurod kami. Agasam, inuy-uyaw na day tirupak anagado kanu ti kamuro na. Imbagak matan na uyaw at talaga dayjay a tao. Apay nga minta nakigayam ka kan kuana. Kut, kaaruba tayo gaya. Uray man kaaruba tayo. No naalas mo ti ugali na. Iso aliklikam langan. Miki! Ay, Agay ayab man. di mo sungsung-batan. Umay man lang padulit mo cellphone mo. Ayun gayam. Addakin ko na ti cellphone ko. Sige manang tayo nakalaan. Sige. Ay, muna kayo gayam nagawid ka ni Maricel. Nalipatan mo nga da cellphone mo kanya. Ay, wan nga ron. Agyaman na ka. Oh, adtoy. Awan binasbasak dita. Ora amok ti password mo. Amo meten, napatag kanya ti kunada a privacy. Sige, agawid akon. Amom ka din, no apay nga imuna kami ang nagawid kini Miki, di rabi Apay, adanas ka na maamwa. Gaputa saan nakaakayat akadwa. Kuna na dayta? Inuya umuntumot nga menjay rupa na. Ay na, prangka ak talaga. Ngam ibagbagak lang tipod no.
Katkas jay mat ngamin ni Mickey, saan na akayat ti madildilaw? Kaya't ko lang agbalin nga awen. Tapno agasa na ti kamuro na. Saan na ang maawatan dayta? Sa nabali, ag-sorry akto. Imbagak met ngamin kan ka, nga agasam day takamurom. Tani, umad-ado. Ay, jak pinanpansin idi. Ang gapo iti pananguy uyaw kanyak day di a Joyce. Masikuran ako. Ingka agpaderma. Idi pa lang nga ibagbagak. Mapanak man laang. Nilaangan Maricel kipakigay ma'am. Imbag day jay, tanasing pot. Ay, wan manang. Saan ang matagtagari day jay? Nasaya at agayom. Pilyam ngamin ti pakigayam, ma'am. Saan basta-basta makigayam ka? Gapula ang takaruba tayo. Ay, liklikam day jay a Joyce. Ay, ni Mickey nga'y manang. Ay, ada na panan na. Ay na, di nakinuray. Nag-text sa kaurayan na. Agap apura ngamin. Ay, sige nga Rod. Nilangan Maricel tinakdagasan. Baboys. Nasaysaya at pa eh. Saan kamot ngamin anasaya at agayam? Iso apampanawan da ka. Na, di mo na ipartakan at imagna, tanaka miniskirt ka. Sapay ada islit na di talikudan. Di nakman pakibiyangan si kaabakla. Kaguran na. Kas makita, kas lamapisang na ta miniskirt mo. Mangrugi ka man nga aguyaw ako na bilbilangan ka. Ay na, concern na nga Rod. Inayadam ala? Ay, napisang sama tan ti slit na na iti miniskirt ko. Kuna kaming ka, di nakpatpat dyan. Ay, mababain ako sa pinagado ti tao. Ato iti jacket ko. Paglingad mo, tapno malingdan. Anyat aramidan ta. Inta gumatang iti department store iti usaram nga agawid. Ala, inta nga rodan. Magnakan. Adahak lang dito likudam. Imbaglakit tinta nakagatang ta itinalaka apalda. Ay, kung nagtumad kan ka, asaan ka abay-bayan girl? Basta siya ti kadwam, awan ti pagdanagam. Kasano nga eh, no awan kwarta kapag bayad ko dito yung restaurant. Ay, danag mo. Siya ti agbayad. Sayang anya. Kadwata kumamot ita ni Mickey. Ada nga rod na panan na. Pagtsaman, kinapudno na, saan nakakayat akadwa? Awan matbaso ko kan kuana. Jay, akanahin mo nga pa ng dildilaw kan kuana. Kinagura na, gapu iti day, Jay. Sensitive ngamin ni Mickey. Saan na akayat ti madildilaw? Ay na, uray nang iwata, kandiretsa anak nga agsao. Noan niya ti makitak, ibagak. Sa anak a plastik, akas kadagiti daduma dita. Napan po in follow up idi munisipyo. Iso anasapa ak apim manaw idi balay mi. Dinagas nakakano ni bakla ijay balayo ng maawan ka. Ang amok at talaga alikliklikam. Gaputan nagalas ti ugali na. Amom iti nagkuyog kami. Siyak amin tinagbayad itikinan mi. Ay, unay madaytan. Hindi laagbain sika. Imbaglakit din ata sa anak asim muraw. Nagadupay ati agkakadakas nga imbagbaga na maipapankan ka. Anya ngay dagita? Bay amon. Masaktan ka laang. Ang may salaang ti maibagakkan ka. Saan anasaya at tao dayjay abakla. Adda ka din ni Mickey, manang? Umunag ka Nakaidda. Tama di ka no ti marikrik nana. Adan samot sakit na. Ingka kitaan. Tamanon nga aldaw asaan arimrimwar. Mickey! Ay, nasaya at man, tayo may ka dito'y balay, Maricel. Agpatingga aklang dito'y daw ti silid mo, Tadyak kayat ang maakaran iti sakit mo. Ay na, saan mat siguro ang makaakar to'y sakit ko?
Hindi mlaan mo Naguray ka, tagusarak iti face mask. Apay, anya ti umay mo ibaga. Umay ka kumaawisan. Agpasyar tayo di sentro. Sa anak ama ka umay. Nilaang ng Joyce ti inak awisan. Sige, inakon. Agpaimbag ka ha. Mabuting siguro ang maakaran ni Maricel iti sakit. Iso asaan na ka nga inasitgan. Mabuteng ka nung arod manang. Kat, sa dino ngay ka no ti papanan na. Diyan ni Joyce? Uy, agpasyar da ka no. Ale, agpaimbag ka. Tapno sumurot kan tumot kadakwada. Uy manang, nakapsutak mo. Agpapigsa ka mangan ka ngamin Ni Joyce, di nakpay binisita. Idin to taam mo na masakitak. Imbagak nga rudan kan ka. Saan anasaya at dayjay agayam. Imbag pa ni Maricel, tapi nasyar na ka. Uray saan na ka nga inasitgan, gaputakas na nagbutan kan ka. Ngam at least, pinasyar na ka. Dua talatan amapan makijamin, Joyce. Ni Mickey nga Saan man nga umay? Ang sakit. Nakaidalat ta ijay balayda. Jak to pa inasitgan. Taamangan no maakara na. Anyat sakit na? Makaakar aya? Jak mo. Ang jak kaya ti maakaran. Ay, inakbisitaan. Ay saan Maakaran ka. Ay, amangan na da maitulong ko. Makamo ka no maakaran ka. Di kan to umas asidag kanya. Inakit gumatang iti prutas kan tinapay. Itad ko kan kuana. Saan ka makijaming? Ay, saanan? Friend, dito'y mag-hospital ti pakadanunakan ka. In hospital nak ni manang ko. Ta saan abo mababati gurigor ko. Ay namapan kami kung mamakijaming ka ni Maricel. Ngamdya ko napan. Tabinisita ka. Agyaman nak Joy. Ay, friend, ada prutas kan tinapay akanan. Tapno pumigsa ka. Ay na, agyaman nak manan. Nagsalita kami ka ni manang mo. Agawid ka nupay. Ket siyak timang bantay kan ka diti ospital. Nagsaya at kamatan agayam. Ala, agpaimbag ka, friend, Taadak dito amang bantay kan ka. Manang, pinatumar ko iti agas ni Mickey. Ay kat, nasaya at mat Ay, pinakan ko matan. Nanganan? Ay, pilpilitak ngamin amangan. Ngam, di na kaya't amangan. Ay na, nangan kami adwa, tapno dakalangin na amangan. Kat ay na, naimas ti pangan na. Ay, nasaya at ang panag ko na, pagawidan dan inton bigat ni Mickey. Ay, wan manang, alis to lang agimbang, tamang mangan matan. Ay, agyaman ak nukasta. Agyaman ak ititulong mo, Joyce. Ay, namnamag ani Maricel ti umay tumulong. Ang si kamat ti imay. Mickey, rumor ka itan dito ospital. Wen manang napigsa akmat ngaminan. Dahito ka no pabaliw-baliw a panawon na ti makagapo no apay ang nagsakit ka. Kasta ka di manang. Sige. Mapan ko lang bayadan ti bill. Kalpasan na, agawid tan. Sapay nagadudagi ti iyawid tan. Umay natasukunan ni Joyce. I-drive na kano jay tricycle ni tatang na. Ay, nagsimputan ni Joyce. Ado a talaga tinaitulong nakadataday jay agayam mo. Ay, wan gayam. Nakitak ti impos ni Maricel ijay Facebook. Impos na jay panagjamin da kadagiti barkada na. Ita, amumon ti pudno agayam mo. Kan, plastic agayam mo. Wan manang. Napanagna ka mon ani Joyce aprang ka nga agsasaukan na tagari. Isumat gayam tinapudno agayam. Wan nga rod manang. Hay, kasjay gayam ni Maricel. Italaan na amok ti pudno nga ugali na. Ita, amumon no asino ti rumbang apagtalkam agayam mo.
Miki? Aywan, naimbaga na kon. Kaano ka pa nakarwar iji ospital? Idi pa'y na minsan alawas No kasta, awan sakit mon? Saan kan makakar? Sa anak makaakar. Si Kamat, imay nakto pa'y binantayan ni Joyce iji ospital. Ha? Binantayan na ka? Kunak man no pasyaran na kalaang. Saan mabutang makaran? Ay na, tinapod no agayam. At dalata iti panawon tirigat ken namay. Kasta akmada, ni Joyce akit deti saan arumbang apagtalkan agayam. Taamom, ado ti maibagbaga na ken ka. Si kansamot ti ado ti maibagbaga na kanya. Ay saan Ni Joyce o anya, makaumay kan ije picnic ti barkada? Sa anak nga umay. Kat, naimbangan ka matan. No adaman sumurutak agayam, awan sa bali no saan ani Joyce. Anya? Saan kan asumurot kanya? Saanan? Plastik kamat agayam. Ha? Anya lakit din tanakagayam iti plastik. Agpa-picture tamat at naipustamat makita Maricel. Uwan man, takanayon nga agpas-pasagid ijay Facebook na. Ipakita ta naragsak ta nga agayam. Taawan ti plastik kadata. Ay na, ijay grupo da. Puron sa plastik amin. Good, anyangay. Iso ajak kayat jay grupo da. Wala, uray dudwan ta, naragsak ta. At least awan ti plastik kadata. Mabalin talata nga ibaga ti kayat ta nga ibaga. Taday ta ti pudno. Kat kayat ta asumaya at titunggal maysa kadata. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.